Kumban meteng ya ka jing rakhe ya ka Bijlli Mahotsav hapo ka Shatri jong ka Ujwala Bharat Ujwala Bhavishya Power 2019 ka balong Kynshi bynta na ka jing rakhe jong ka Re India ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav menta ka sngi ki bor penyat district jong ka Eastern West Khasi Hills District Mairang haringkat ka jing Trailang jong ka Nipko Shillong mat ka MEECL kila pelong ya ka jing rakhe ya ka Bijlli Mahotsav ha Kynshi Bangla Dorbar Hall Kynshi ha kabau executive member ke KHDC uba Deipen ya katanan ilaka uba Jambor War ulalaikum ukongsan ha kajingdan rengkat u deputy commissioner ke East and West Khasi Hills uba W Nongsi u additional deputy commissioner ke district uba V Swear ke deputy general manager ke Nipko Shillong ke Kong Loretta e Kharmau Plang kinong tre sarkar kinong yalam shnong ki khot seng trailang ki principal jong ki school kathan kinong hikai bar ki khna puli कई का प्रोग्राम बनता गसनी उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कहते का पांच और आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन कहते का बनता पंद्रह या कहते का आजादी का अमृत महोत्सव कुंभलों चमन kami kita kecil nong India, orang ini di nong India tempat lubun ini untuk kamu ayu, asal ka Amrit Mahotsav, sudah, kamu tadi, ini kenal sudah, lalu orang kita farang sehilapan suatu, asal ka Amrit Mahotsav, agak kita farang kiau. Nectar Festival of Freedom. Nectar Festival of Freedom. Government has clean Jomipa, Kajinle Kmen Kamakral, Yakajinla too. Sati ka Amrit Mahotsav. Kedua jingle teman keberkau untuk beribadah, ya kedua.